У зале прокурорские работники з усёй рэспублікі на парадку дня вучэбна-практычнага семінара пытанні, з якімі яны сутыкаюцца штодзень. Падтрыманне дзяржаўнага абвінавачвання і нагляд за законнасцю судовых рашэнняў па крымінальных справах у ліку асноўных функцый прокуратуры. Нягледзячы на вялікую нагрузку, якасць прокурорской работы высокая, гавораць у Генеральной прокуратуры. Приведу лишь несколько цифр. Прокуроры ежегодно поддерживают обвинения по почти 35 тысячам уголовных дел и внесено более 3000 протестов, из которых в зависимости от апелляционных, надзорных удовлетворяется от 78 до 93%. Законы постоянно удосканальваюцца, а разом з імі растуць патрабаванні да прокурорскага нагляду. Ужо другі год прокуроры падтрымліваюць абвінавачванні па апеляцыйных справах у судах другой інстанцыі. На думку прокуратуры, новаўвядзенне істотна павялічыла эффектыўнасць правосуддзя. Это и сокращение правосудия, это и процессуальная экономия. И там, где раньше суд апелляционной инстанции, видя ошибку, должен был направлять дела на новое судебное рассмотрение, теперь он может сам внести коррективы и постановить законно, обоснованное и справедливое решение. Разом з гэтым выросла і роля дзяржаўных абвінаваўцаў. Пасада, якая патрабуе не толькі дасканалага ведання літар закона, а і асаблівых чалавечых якасцей. Должен быть внутренний стержень. Он, чтобы мог преодолевать стрессы, связанные с поддержанием государственного обвинения. Должность это публичная, то есть всегда нужно находиться на публике, в прицеле глаз, объективов. Алена Лешченко – одна з тых, хто ў гэты дзень з рук генеральнага прокурора Беларусі Александра Канюка атрымаў высокую адзнаку працы. Начальник отдела по наглядзе за законнасцю судовых пастаноў па крымінальных справах прокуратуры Брэсцкай вобласці узнагароджана медалём за бездакорную службу. Між тым, за 23 гады прокурорской кар'еры бывала усялякая, гаворыць яна. В общем-то, было. И не только в моей практике. А сейчас наши государственные обвинители частяком говорят о том, что угрозы бывают. В том числе были угрозы, что когда выйду, то отомщу. Таким чынам, аб запатрабаванасці лекцыі аб псіхалагічных метадах фарміравання стрэсаўстойлівасці ў дзяржаўных абвінаваўцаў, а яна ў праграме семінара таксама ёсць, сумнявацца не прыходзіцца. І ўсё ж галоўнае, што дапамагае спраўляцца з цяжкасцямі, любоў да прафесіі, гавораць тут. Прокуратура – это моя жизнь уже. Аліса Грыгарчук, Роман Філюсіч, телерадиокомпания «Брест».